Alo, chị? Đây apa ya? Cái mo le ban je apa nghe apa ada ramah. Nghe apa? Kacau kayak apa? Ya wes. Je story reng. Pakpol ban info chip. Arapa, gua pakai hibra main nak kan ada deh ya. Ya paman man. Cek lo roking in mainan. Cek mon ko man bening satu ngeng man. Mun roking chip kita ke ngabi isakan tu. Jauh ku. Ya mau sasakan meni chip yar. Tong sokan doa, paham apa nama deh boleh. Ikan cawo canro man. Di ba kita ya. Cek kaki boleh man mau kepake dan pas satu mana bentuk. Ya re beda yang cek download ya. Iya yar, pecek tanin reng. Keren ku sang kemana berengan masuk kaki. Oh din kerokin laku nyande. Cek yang kedunjungan film ya layu wis re anyar boleh na. Lebur man ya film layu wis dia. Lebur rencana orang banyak nyongo. Kita mau kaki cong di pake dan tak toman nyongo. Ya man mari man. Beda. Yang sore. Ya banyak orang bareng deh, mayu. Lebur ya dia. Lebur man. Bapak nih tampil yang biar nanti man. Bapan, anan. Oh iya. Tadi reng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ampun atingkeun umur. Asma'ipun Bapak Togar atau Bapak Jisung. Tadi Bapak Jisung doang araya. Ceret ban sekitara. Oh iya kan Randi penyakit aja man ya. Untuk ngadusi kantos ngobrol. Memudah sami. Wah ayo kah. Atas perhatian ipun matur sekelangkung. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bau. Entar boy. Kengkong kia salin naman ya. Tuliin pas tak cekak sarung sambil siang-siang. Cebit-abit ya. Gimana? Lo. Kamakam khelo ngala katel je. Pambu ke masjid ki bagapi lampuna terapan jo. Ya bingko pelanan dina. Makain entry saya kelupay. Makain na mong beda na anak sedinas. Iya. Ya ko pelan ya ala ko dina re. Akabay ka nang na ano na parang ko lencak so muyar. Iya. Acha kapi na kanan. Yod. Mung titingari di mesti ba dito. Mau cari gunung tak ada. Kita enjoy ba man. Mayu ka? Jadi saya tebak tuh bos ano na semin na. Ni seru jisung bola na. Anak tong situngan. Wala nang dinaro. Mari guru dari dalam kak tuan. Ano pa riya? Ngerene saya luar dia polan lagi ngari ka badan nangis ke kapi. Malala masuk, kok mari masuk so muyar. Sabar aja dong ya. Iya pak. Macam dia sih mbak anak. Iya pak. Ya Allah. Nih Sargisu. Ay.
Lah mulai ka tuan. Mulai yar. Roma kita kunci boleh. Oh iyalah tuh le. Dobre le na boleh. Oh iya. Nasa gudi mo niya man tayo. Mau aja lah kan pun berdereng mati kan nyemak wa matu atau lah. Pakun mata tak kerian, tapi tetang kena ya. Yen taring kenyong melolengan apa mai ita de ro. Kita tilak ke jisung gi puruman. Ada apa ya? Kumi pas nangis maki bapak tada umur, iya kan? Yo ku teh kan kudu nang yedin jisu. Tak nangis sekali rasana. Apa kan mana nangis pola gila ro. Tak kira man ciling dari mo lain. Aju nak kana tak pokro lengan jeru. Masa jisu dah iya. Belaji kali juga. Orang waduh. Laji kak. Keng puwa gelo tayo man. Ini ku jumlah keren ya. Wah, jemar yang. Apa nih? Kau berenang. Iya. Makin berduaan melolo masalah. Tuh siapa nih? Lo iya kak tuan. Beda di aja. Iya beda jalan sama ya datang di kuburan. Oh ya, tepat aja. Minta tolong dena ya. Kakek kapi aja. Kardo kanang nabiasan mon nang roh. Oh, iya kak tuan. Iya. Kemana orek? Iya kak tuan. Tujuh na lo. Amit ya. Lesok kak tuan. Ano? Di korek lu. Ada. Atau ada sandi aku. Cicen ada. Makan orang lo banyak incen. Kau minta tolong ke kakek kapir ya. Kemarin minta aku sekat biki. Itu ku ya dan ceret toh. Serongko kok ya. Terus Ya dia malolo. bagi aku jisu. Ya bagi ke jisu. Ya. Dari kaki kau ya. Elo na lo. Beda saya kapan tabing kau. Tujuh begena. Berapa? Apa? Ari beniasan rasan nanti ya. Kan lah nging tunging ha. Sengko. Gila yar. Man. Betul ntar kon jisung ya. Celingaki jisung tak nangis yar. Menurut kakek kapir deh reman. Iya menurut sengko kak tuan. Mun jisung ro kata ko orang kering tuan. Ya seakan-akan jisung ruah kedengan reng tuan na. Itu malah sebiasa. Bukti apa? Cengkok bergelap di kak tuan. Aciling jisung tak nangis sekali. Ada sos senaruah. Berarti mau nangis dia tante neser deh ya yar. Ya iya kak tuan. Nyaman lah kailangan reng tu ada iya. Ben boleh jisung ruah kun karaoke anak tung situ tanda teretan boleh kan ada iya kak tuan. Apa dengan nangis dia bisa mau di semate? Oh, benjak kak tuan. Edi mau beda nangis dia mau di reng mate. Tak nangis kapi orang mau bapan mate ataupun keluarga ro kak tuan. Mate dari pangeran dan kak tuan. Iya bener. Iya deh iya ya. Lepas kau jasa kali. Itu nang kau saporan. Kalau engkau sempat ngeding tungi ngekake. Arasanan tentang jisung dia. Kita tilak ke jisung gi buruman. Kenapa ya? Kumi pas nangis maki bapak tada umur, iya kan? Yo, ku teh kan kudu nang yedin jisu. Tak nangis sekali rasana. Apa kan mana nangis pola gila ro. Tak kira man ciling dari mo lain. Aju nak kana tak pokro lengan jeru. Masa jisu dah iya. Bener njo? Iya bener kak tuan. Iya deh iya kena. Yang kau ruah ngeding dia ngenas. Pola apa?
Orang polan sa tak nangis bi kakek rasan ni. Kan kiburu lemari jawab bi kakek man. Mungkin orang mate. Tangis dia tak kira di boleh si mate man. Terus apa gunanya tangis sih? Nangis dia tak wajib. Daya. Sewajib pri kita mun tak pandeng mate rabeti maca Yasin, Al-Fatihah. Pakai rasa. Aning kele entan neser ka jisung. Wala na na tu ngetung. Saya ngak le. Pentari aja sampai ke ding orang. Takut timbul fitnah. Ada tapak ke fitnah na reng mate. Neser kasi mate. Orang raya oleh nangis. Cuma oleh meratap. Artinya apa mun pas sampai alur kulur. Aron neser kasi mate. Iti na sa poran na. Sila jauh can kira pada tua kapi. Lapang ngerti ra. Berarti ri jisung ngerti. Beda hasil sa sekolah madrasah. Tahu jisung ruwa. Coba bahasanya mun nangis bentibin bisa berdampak ke bapan semate. Saya nggak le, kok motora tentari ya, cek sampai ekeding oreng. Ngerti? Iya katuan. Iwin kok ki mode kata. Iya lang. Kalau nojen. Nang ko enggak tuan lebih enggak katuan. Iya iya. Keding ada katuan sakte. Nang ko rasa nusuk kaki pada penti berjeretan ko. Ini bisa geding deh man. Padahal kata miram miru kan.